Supreme Court thlani som pakwa zirtop ni kan lo thleng tareng mai tunlai chu centrally sponsored scheme noya Mizoram na thokte an boi khop maya an khongai thla ka hi an thil phut te ti hlotlin ani theina turin sarkar an nor hania amai ro chu sarkar chuanin ti thei ani lo thu mangle an mani service chunga nor chu dankal ani thu soin chuwangin sarkar department rang ten an department chan chunga CSS na thokte po chutiang chuanin soifia turte ponan ti a disciplinary action ala don ngeng tin nge malak na te po om chome ka ni chuti lai chuanin CSS noen na thokte tloman na tum lo zel hetu kan bot se lai thleng hianin malak na andakal chho zela heti lai hian sarkar DPNAR secretary chuanin sarkar malak na tele department din na sarkar stand na ron soifia boka hemi chungchang hian ngai thlale ma support te ang o CSS a scheme mangin checklist an siama CSS dananga lak te tan kongain hon thu DPNAR secretary chuan soi ani kha Department of Personnel and Administrative Reforms DPNAR Secretary Kel Thomoe chuan regularization of CSS employee scheme sangni somni pali mangin checklist an siam thu soya he scheme noya hian dananga lak te tan chuan kongain hong ati thuthar thedar tu ten apisa an komna DPNAR secretary chuan SSA zirtir tu ten Guwahati High Court Aizawl bench cha sarkar an khin kal zela CSS noya thokte da nge theina tur regularization scheme duanani thu atar langa court hian dang het turin ati top lova du thlan tur pathum an nge theidan tur ngai tu turte post siama SSA puala keidar siam turte regularization scheme ngai tu sak turte nati ko thutluk na chu sarkarin khinle tu ma se khati laya sarkarin regularization scheme siam sak turin thutluk na an siamangin siamani thu asoi ani pukelal thomoe chuan CSS regularization scheme chu MNF sarkar laya pe inima se in thana wangin man ani man lo ati ZPM an ron sarkara anti danglam lava cabinet in an pomzuya scheme hi uluk tak le fim khur takin India Constitution article som pali le som paruk bo chelo thayang bera duanani dan puya chuan sarkar na thok nget tu reng adu apiang in an dil theinan le in elna aom thei nge nan advertisement chu angaya atling le thiam ngei la kan ni ti chian na atan Departmental Promotion Committee DPC paltlang aphut bok ate Constitution article zathum parukin sarkar na thokte tan state sarkar thunei na apek rualin Constitution kala thilti thei ani loti a om thu soin secretary chuan CSS regularization scheme po hi Constitution kala siam athiang lo scheme a hian chiang takin dan dik takalak te da nge theina ti tarlanani CSS noya thokten kan checklist siaman soisel hi scheme mang veka siamani dan dik takalak checklist ang zom thlap te tan chuan da nge theina chan sain hong reng ati scheme manga da nge a om to thu a soibok pukelal thomoi chuan CSS noya thokten checklist a an soisel ber chu lak an ni donin advertisement chu aniem ti le DPC an paltangem ti su nia alan thu a soya hei hi dan puina phut anga dik tak le in elna ma chona lak an ni le ni lo ti chian na atana poimo an din hun ngai tu in DPNAR in DPC ati ang diak ni lo na latu secretary na alak dona DPC an siam chuan rem ti ania advertisement chungchanga po chanchin bu copy an mulawani poin INPR department in nalak na atan advertisement an chuatir ngei ti asiam sak chuan pom sakrot kantum ati DPNAR secretary chuan na thok tu lak na CSS noya thokte tan kwata siam chungchanga tuna hian provisional employee tan za som thum pangale contract tan za asom ni reserve ani to a CSS tan a reserve le ani chuan thangthar na jong mek te tan sarkar na la ka konga ping thei hle don nek che pan ni dona chulai chu sarkarin ave na ngaya thalai na jong mek te ma khwa sarkarin ngai tu ave atul pos om dana jira CSS te tana bitli athin turati ani ati CSS noya thokten du dan an thlen te chuan jirchiang mek ti soin chuti rol chuan sarkar chu India Constitution kalathil ti theiani lo thu secretary chuan a soi ani DPNAR secretary soitlang pui India Constitution a sarkar na thok nget lak dan tur tarlan ani a chumikal chuan sarkar scheme kal athiang lo ati
CSS regularization scheme hi MNF sarkar la ya duan ti danglam lawa ZPM sarkar cabinet ina an pomzu yani inal na ma chon le thiam le tling nge ya la kan ni MT fin fiana atan advertisement copy le DPC din ani MT ti chiana trul CSS te tan na la ka reservation siamani chuan thangthar na jong mek te anek chep dona sarkarin thangthar te ma kho angai tu angai CSS regularization scheme manga checklist siam zom thlap thei te chu scheme mangin da nge thaian ni ti te ani heti la hian CSS noya norhwe hotmek le sarkar an thil phut awanga mala mek tena an lungoi lo na zinga an soi tun hayami somthum pakhat health department atanga dang he chungchang kha hania hemi chungchang a hin health department chuan thu chuan ron siama dang he tak te kha CSS an ni ngei ti in health department chuan thu chuan ron siama hi hian ngai thavele hrimhrimila health department ho tu te chuan national health mission NHM noya thok tun haya regularization of CSS employee scheme sang ni somni pali manga dang he te chu CSS noi an ni ngei thu an soi dang he ni tura he scheme in ti tura ti angte paltlang ve kan ni hanti CSS regularization scheme in dang he thei tura asoi chu CSS noya hlola dan dik takala te an ni thu soin contract basis roi te tan chau ti soina lova MRMO PE provisional employee te emo a huam lawang ti soina heklo ati CSS noya hlola dan dik takalak te chu a huam vek thu an soi health department ho tu te soidanin Mizoram a hian CSS noya MRMO provisional employee han ngai lo nia hriatani mase health department a chuan CSS noya hlola MR anhuwa PE an oma chung ho chu CSS noya infrastructure maintenance IM anti noya sub center thok tura lak ti anni hemi IM po hi NHM noya component pakhat thau ani central sarkar chuan he fan hi regular ra thok te hlo atan ati lain ahun lai sang ni som palia Mizoram sarkar in ngeta lavin MR lak tura ti awangin MR lak an ni a an engagement order po CSS co terminus with the scheme ti kher turani ti in thu chuan ron siamani heti lai han chief minister chuan ATI Administrative Training Institute a combined foundation course kalmek MCS MF and AS tele MIS officer tharte training na hian atel puya ruling mile sani na changzoya thildik lo ti tir tum an chuan laulo turina fui chief minister chuan CMO conference hola officer tharte a koma an na chu pathianin an rongbol na tura ape kani thuwa hril sarkar na thok chuan mi puiten ramro rel na an pek ministry apiang hi thatak le rinom takin thopila masona na tho achakin akal tluang thin tutena mo ruling mi le sa an ni na changzo ya thil dik lo ti tir cheu an tumani chuan hlausu kan hum mang cheu ati phur tak le rinom taka thok turin officer tharte hi chief minister chuan acha reilo te chungin Mizorama service rivalry ana salutok ti ka hmuwa he inel na thalo tak hi ti bokan du ani nangni hi chuan ron chom ve su officer ten an hnuai thok staff niam jok te ham thatna ngai sakse kan ti hle staff niam lama in dei lo na na salutuk ti zia omatul ni in chief minister chuan soya officer tharte chu central service lam hoi tura adu thur hil bokani ole rui hlo tuna chu kan puangun molmol veo maya jing lampang tual chung news kan han puan hi chuanin rui hlo man thu kan puang tel deuh nge ya puan tur hi lo ve zel mai boka he hi chan ber chu tun sarkar a hen rui hlo tambik tin ani lovin he sarkar hianin malak na chak takena kalpuya dan le thupe ken ko tu tele NGO tenen po tho huna thata kan naya tuna hianin rui hlo man animal mol mai zema boka rui hlo tuna po hina yan man le ta Assam Rifles le Territorial Army Aizol Trangkop chuan ni som pasari thakwa san hela som ni panga khan zema boka heroin nge mozatan man hani kha hemi chungchang hitlem an soi hila Assam Rifles ten an soi danin Territorial Army nen hian rui hlo tol ru ka don ti report an donga chumi an report don chuan bo zuya joint operation an nei zema boka hian an mirin hlel chu lal chuan moi kumsom ni panga zote champhai ne in chala ni a hi an lo chui lok bokani lal chuan moi an hena tang hian heroin gram som pan hian mana heroin nen dananga malak chunjom turin excise and narcotics department an hlanani tin vebel cheza pali point paruk panga pali mana chut metam fatama in mum keji somthum pali borvel zet man ani ve boka
met hi Mizoram a hian man molmol ani ber mai an man na sakop maya Mizoram a hian buai pui tham khopin an lati lo ni in soyani thina ma ro chu kan thalai jinga met ti engemaw tan om chho ve tran ni in report then kha chuan an tar langa he dam doi huai sar tak mai hlo om zet mai hi kan thalai te hian lu chil lo se du om tak zet ani ramrika na rui hlo ron kal an ven na Assam Rifles chuan an thu don an bo zuya zote Champhai district a September ni som pasari sang ni som ni panga khan mitam fatama in tablet keji som thum pali borvel zet an mana an thil man hi cheng ve bel cheza pani point paruk panga pali man hu ni a chu tani operation an nei lai hian mi pakhat thil ken chu an ring hlela man tuma chet an lak line hepa hian a thil ken atlan chet chana abulram hnuai cheng chetaka chuan atlan lut ngal nia soyani a thil tlan chet san hi en chian ani hnuwa mitam fatama in tablet keji som thum pali borvel zetani cheng ve bel cheza pani chuang man ni a chu tani a heng an thil man te hi exercise kuta an hlan bok ani video top na ni min lama chief minister hawa minister rual CSS chungchang a thu khom te thule hla hi anda chuak ve le ila ZPM coordination committee nimin ni som paret thlakwa sang ni som ni panga a thu khom chuan CSS employees regularization scheme sang ni som ni pali chungchang an thlir hawa committee chuan CSS employees regularization scheme sarkar masa MNF loduan sa chu tidanglam lawam man ani thu an soya hei hi akhir deuh ni in an hria a CSS employees regularization scheme hi danina phalchina olsam deuh zo ka siam that le ni se anti CSS employee te mi pui har chatna siam to lawa nangai chhun zom to turin ZPM coordination committee chuan an ngen ngal meeting hi chief minister pulal du oma DPNR minister pukesap danga pusilal soivunga Minister Dr. Vanlal Thanate le ZPM President Pulal Lianso le ZPM Shroi tu then khatte antel heti la hian nimin lam khan AMCECC bultumin CSS noya thokte chuan lungoi lo nan lan tir chhun zom bokani kha aizol lunglei sia ha Champhai scholarship share chip mamit saitwal khozol na thial ngopa phul len le suang puilo na te thanem takan pung khom le ani ZPM malakna ZPM coordination committee thutluk na hi CSS lam hian tuna he thu kan bo chailai thleng hian an la chang let lova lungoi lo na an lan tir hi an ti top donem an la chhun zom zel don nge ti chu he thu bo chailai hian kan la hrelova maro chu kan hrethuai turanga yang o khati chin kha tual chung thu thar kan ngai thlak thei chu han ni le ta phot chela pathian jara kan damang voin tlai lama khovel thu thar indona thu thar le rambial buenate international news politics le kai noi te kan ti chuak le don nia milonga chang le vek don nia tu tok le photang in zawa in mangtha le vek ole